طاهر و زهرا. بود نبود یک پادشاه بود و یک وزیر. هر دو فرزند نداشتند. تنها وقتی که موی سرشان ماش و برین شده سینشان به یک جا رسید، زنهایشان امیدوار شدند. شاه و وزیر خرسند شده زود زود بزم و ضیافت می آراستند و اکنون هر ماه یک بار و دو بار به شکار می رفتند. روزی در یک دره کوهسار سرگرم شکار بودند که وزیر آهوی رمیده را دیده از عقبش اسب راند. وزیر نشان گرفته تیر انداختنی شد، ولی درک کرد که شکم آهو دمیده است، یعنی آهو در شکمش بچه دارد. زنی من هم همین بر این دو جان است. اگر من مادر و فرزند را نابود کنم خوب نمی شود، گفته از نیتش برگشت. پادشاه حیران شده پرسید: ای وزیر، چرا از چنین سعی دست کشیدی؟ وزیر سببش را گفت. کاری خوب کردی، گفت پادشاه، کاری ثواب کردی. شاه و وزیر آن روز یک چند کبک شکار کرده کباب پخته می نشستند که پادشاه آهوی حامله‌دار را به خاطر آورده به وزیر گفت: دوست عزیز، سالهاست که تو با من چون یار و برادر خدمت میکنی. با این خاطر من قرار دادم که اگر زنهایمان پسر تولد کنند کاری باید بکنیم که آنها مانند من و تو دوست جانی باشند. اگر دختر دار شدی دخترت کلینی من، اگر من دختر دار شدم پسرت به جای من پادشاه و دخترم کلینی تو می شود. سخنهای پادشاه صمیمی بودند. وزیر خرسند شد، هر دو عهد و پیمان بستند. روز دیگر خبر رسید که چشم زنهای وزیر و پادشاه روشن شد. وزیر پسردار شد و پادشاه دختردار. وزیر بسیار خرسند شده شکر شکر صد بار شکر گفته اسب دوانده به خانه‌اش آمد. به خانه‌اش آمد و پسرک نوزادش را به دست گرفته بوسه کرد. به دیده‌اش مالید: چه خوشبختی است که در زندگیم روی فرزند را می دیدم، گفته نوزاد را برداشته به نزد پادشاه روان شد. پادشاه این زمان از شکار برگشته بود. وزیر در یک دستش پسرچه‌اش، به دست دیگرش دختری با پرچه های زرباف پیچانیده پادشاه را گرفته بوسه کرد و پسر را طاهر و دختر را زهرا نام ماندند. سالها می گذشتند و طاهر و زهرا کلان می شدند. آنها همیشه در خانه و کوچه، در سر دسترخوان، هنگام سیر و گشت در چارباغ دلاویز پادشاهی همراه بودند و وقتی که به سن مکتبی رسیدند هر دو را به یک مکتب دادند. پادشاه با وزیر چون با دوست خود مهربان بود و این حالت به نهاد دشمنان وزیر پدری طاهر آتش رشک و حسد را فروزان کرد. دل چون تگ دک سیاه آنها لبریز زهر و کینه شد. کار به جایی رسید که نزد پادشاه درباره وزیر و پسر او بدگویی ها کردند و گفتند: ای پادشاه معظم، دختری در حسن به همتا و در عقل و دانش به نظیر شما سزاوار پادشاهی است که به شرافت او ملک وسیع، دولت پر اقتدار و شهرتمند بشود. این گپ ها به پادشاه به اثر نماند. وی در این باره بسیار فکر و خیال میکرد. رفته رفته دلش از وزیر خنک شده کمبودی او را میجست و عتاب میکرد و نهایت در قصد نیست کردن او افتاد. یک روز وقتی شکار تیر یکی از مقربان پادشاه خطا خورده بین دو شانه وزیر را شکاف کرد. همان لحظه چشمان وزیر پوشیده شدند و او دیگر روی فرزند به جان و دل عزیزش را ندید. پادشاه در نزد مردم خود را موسیچه بیگناه نشان داده جسد شخص یک وقت دوست جانی خوانده اش را با دبدبه تمام به خاک سپرده گویا عزا گرفت.
тоҳир чун ҷавони зебою навхат ба синни балоғат мерасид. марги ногаҳонии падар ҳама гуна хаёлҳои ҷавониро аз сари ӯ дур андохт. фақат ишқи зӯҳро монанди шамъи фирӯзону гули батаровате дар дили ӯ туғён мекард. подшоҳ инро медонист. бинобар ин ба балоғат расидану аз рӯи одоб набудани вохӯриҳои тоҳиру зӯҳроро баҳона карда фармон дод ки ба онҳо дидорбиниро манъ кунанд. фармони подшоҳро иҷро карданд, аммо тоҳир тоқати ҷудоӣ надошт. вай ба умеди дидори зӯҳро гирдогирди қасри подшоҳ мекашту мегуфт: назар ба ҳоли моён кун, ниқоб аз рӯй парешон кун, рухи худро намоён кун, шавад ҷонам фидои ту. аммо аз зӯҳро садои нашунида бо дарду алам навҳа мекард: эй бути нозанини ман, дасти ман асту доманат. сарвису манбарини ман, дасти ман асту доманат. бори ғамат бар гарданам, дасти ман асту доманат. ҷони ман аст дар кудос, дасти ман асту доманат. дарди дилат бикун ту боз, дасти ман асту доманат. суруди дилхароши тоҳир ба гӯши одамон мерасид. дар атрофи ӯ ҷамъ шуда ба ҷавони номрод изҳори ҳамдардӣ карда, подшоҳи бераҳмро ки писари вазирашро гирифтори чунин ҳоли табоҳе сохта буд, маломат мекарданд. аммо тоҳир ҳамоно месуруд: шамъи ман аст рӯи ту, умри ман аст мӯи ту, ёди ман аст кӯи ту, дасти ман асту доманат. қиблаи ман сарои ту, каъбаи ман ҳавои ту, рӯякам хоки пои ту, дасти ман асту доманат. аҳду вафо намекунӣ, тарки ҷафо намекунӣ, ба мо нигоҳ намекунӣ, дасти ман асту доманат. ин замон подшоҳ дар тахти зарин нишаста вакилони яке аз золимтарин ва зӯртарин шоҳони замони худ Сияҳбаҳодурро интизорӣ мекашид. дери нагузашта вакилон ҳам омаданд. номаи подшоҳашонро ба дасти ӯ дода мунтазири ҷавоб шуданд. дар нома навишта шуда буд: чанд сол аст ки фиристодагони ман дар рӯи олам гашта барои ман арӯси мувофиқ меҷустанд. дар ҳеҷ ҷо духтареро мисли духтари ту пайдо накарданд. бинобар ин ман қарор додам ки духтари туро ба занӣ бигирам. агар розӣ шавӣ, бо хушу хурсандӣ хеш мешавем. агар розӣ нашавӣ, ба ҷанг тайёр шав. подшоҳ ин хатро хонда ба фиристодагони Сияҳбаҳодур гуфт ки 2-3 рӯз нагузашта ҷавоби номаро мефиристад. сипас подшоҳ вазиронашро назди худ хонда маслиҳат пурсид. вазирон ҳама бо як овоз гуфтанд: Сияҳбаҳодур подшоҳи тавоно ва бузург аст. шуморо ҷуз ризоят додан ба ӯ илоҷи дигаре нест. ин маслиҳат муддаои дили подшоҳ буд. ӯ вазиронашро ҷавоб дода духтараш зӯҳроро ба наздаш даъват кард. духтари азизам, туро муборакбод мекунам. зӯртарин подшоҳи олам Сияҳбаҳодур ба ту хостгор фиристод. ту хушбахте ки зани подшоҳи бузург мешавӣ. зӯҳро ларзид, сурх шуд, кабуд шуд. не гуфт дар ҷавоби падар: ман ғайр аз тоҳир ба каси дигар намерасам. ман ӯро дӯст медорам, бо ҷону дил дӯст медорам. бе ӯ зиндагӣ барои ман ҳаром аст. подшоҳ хашмгин шуда гуфт: ақлатро ба кор андоз, духтарам. тоҳир кист? як бепадар аст. ӯ ба нохуни пои Сияҳбаҳодур баробар шуда наметавонад. ӯро аз хотират барору фаромӯш кун. раҳм кунед, падари азиз. ба зори даромад зӯҳро. тоҳир ба ҷони ман баробар аст. агар хоҳед ки духтаратон бадбахт нашавад, аз ниятатон баргардед. подшоҳ гапи духтари якаву ягона ва зебояшро шунида ба андеша афтоду гуфт: хайр духтарам, ту бирав, ман фикр мекунам. зӯҳро рафт. подшоҳ вазиронашро назди худ хонд. вай ба онҳо мазмуни гуфтугӯяшро бо духтараш гуфт. гуфтанд: тоҳирро назди зӯҳро бад карда, баъд аз он аз пойтахт рондан лозим аст.
дили зӯҳро хунук мешаваду ба арӯсии Сиёҳбаҳодур розигӣ медиҳад. беҳтараш Тоҳирро ҷиғ зада насиҳат кунем, бигӯем ки аз роҳаш баргардад, хулоса карданд вазирон. подшоҳ вазиронашро ҷавоб дода Тоҳирро назди худ хонд. дили Тоҳир аз илтифоти ногаҳонии подшоҳ лабрези умед шуд, вале суханони подшоҳро шунида тарбуз аз бағалаш афтод. подшоҳ ба ӯ амр кард ки аз зӯҳро даст кашаду аз шаҳр баромада биравад. не, гуфт Тоҳир, то ҷон дар баданам дорам, дасти ману домани зӯҳрост. хаёли хомро аз сарат дур кун, ба ғазаб омад подшоҳ. ту золимӣ, падари маро кушти, модари бечораамро бева ва фарзанди ягонаи ӯро ятим кардӣ. акнун мехоҳӣ ки ман ба капи ту даромада тарки ишқу ватану диёрам кунам? тушбераро хом шумурдаӣ. подшоҳ ин суханҳоро шунида фармон дод ки дасту пою чашми Тоҳирро баста ба ҷои дуре бурда партоянд ва агар ягон рӯз баргашта биёяд, ӯро ба шаҳр роҳ надиҳанд. баъд аз ин подшоҳ як кампири шайтонсуратро ба пеши духтараш равон карду гуфт: рафта ба духтарам бигӯй ки Тоҳир дар ҳаққи ману вай носазаҳо гуфта, моро дашном дода аз шаҳр баромада рафт. кампир ин гапҳоро бурда ба Зӯҳро расонд. Зӯҳро ки ба ҳар хабаре ки дар бораи Тоҳир бесаброна интизор буд, суханони кампирро шунида аввал аз Тоҳир ранҷид. баъд хислатҳои Тоҳир, меҳрубониҳои ӯ, дӯстиашон аз айёми бачагиро ба хотир оварда шубҳа карду қарор дод ки то ҳодисае ба сараш наояд, ба маҳбубаш содиқ хоҳад монд. подшоҳ Тоҳирро аз пойтахт ронда, хотирҷамъ шуда ба Сиёҳбаҳодур нома навишт ки хушбахт аст ки духтарашро ба бузургтарин подшоҳи олам хоҳад дод. Сиёҳбаҳодур номаро гирифта хост Зӯҳроро бубинад. рӯи чун моҳи тобон, қомати мавзун ва чашмони шаҳлою пурҷозибаи ӯро дида ҳуш аз сари Сиёҳбаҳодур париду дар дили сиёҳаш муҳаббат лона гузошт. ба эвази ин духтари нозанин ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман мегирӣ, гуфт ӯ ба падари Зӯҳро. падари Зӯҳро хурсанд шуда гуфт: барои ман ҳаминаш бас аст ки шумо бар ин як подшоҳи бузургу султони муаззам домодам мешавад. беандоза сарфарозам ман. ин суханони чоплусонаи падар ба дили Зӯҳро чун тири заҳролуд расид. ин хел намешавад, фарёд кард ӯ дар назди падар. ман Тоҳирро дӯст медорам. Тоҳир барои ман аз ҷон ширинтар асту гиромитар аз ҷаҳон. подшоҳ гуфт: Тоҳир туро дӯст намедорад. аз то дил канда аз шаҳр баромада рафт. бовар намекунам, гуфт Зӯҳро. Тоҳир ин хел одам нест. Сиёҳбаҳодур ки аз ишқи Зӯҳро ва Тоҳир хабар надошт, суханони ӯро шунида гуфт: ин тавр бошад, ман 40 рӯз мунтазир мешавам. бовар дорам ки дар ин муддат Зӯҳрои нозанин аз Тоҳиру муҳаббати худ ба ӯ дилсард шуда маликаи дилороми ман мешавад. шарт ҳамин. навкарони подшоҳ Тоҳирро баста дар як канори дурдасти мамлакат дар биёбони бегиёҳ партофта буданд. Зӯҳро тавассути канизонаш корвонҳоро илтимос мекард ки ҳар куҷо раванд, Тоҳирро биҷӯянду хабаре аз ӯ биёранд. кори Зӯҳро рӯз то шаб гирья буд. аз мижгони дарозу хамида ва рухсори чун барги гул латифу зебояш беист ашки хунин мерехт. ӯ мегиристу мегуфт: хобам намебарад ки хобат бинам, дар курта намеғунҷад тани мискинам. на шаб қарор дорам, не рӯзи дароз, таҳсин ки намекавад дили сангинам. дури зи ману зи ман саломат бодо, ҷону дили ман фидои номат бодо. ман бе ту нафас намегирам дар олам, бе ман ту нафас кашӣ ҳаромат бодо. ин роҳи дароз об надорад, чӣ кунам? ду чашми сарам хоб надорад, чӣ кунам? ду чашми сарам роҳи туро мепояд, то омаданат ҷабр аз сарам мегузарад. сорбонҳо ҳар ҷо ки мерафтанд ба умеди ба гӯши Тоҳири номурод расидан, мазҳамин суруди дилхароши Зӯҳроро мехонданд. Тоҳир дар биёбони хушку беоб гуруснаву ташна мегашт. танҳо муҳаббати Зӯҳрои азизаш мадори дилаш буд.
як рӯз дар домонаи кӯҳе қадам мезад ки навҳаи дилхароше ба гӯшаш расид. навҳагар гаштаву баргашта номи ӯро ба забон мегирифт. тоҳир ҳайрон шуда сӯи сароянда шитофт. наздик шуда дид ки корвоне мегузараду яке тоҳирро ёд карда бо оҳанги шӯрангезе месарояд. эй тоҳири хорузор, зӯҳро туро интизор, бо дили пора пора, бо дидаи бараҳчор. ғами ӯро канор нест, дили ӯро қарор нест. ҳушу ёдаш парида бе тоҳири дилафгор. خوابی سرش پریده، شادی از او رمیده، قامت او خمیده از درد هجرتی زور. ای آدمی نیک، گفت طاهر، از سرود تو صدای دل زهرای مهربانم را میشنوم. بگوی که از کجا می آیی و این سرود را از کی شنیده ای؟ از کی میگویی؟ از خود زهرای نازنین. و با ما فرموده است که سر تا سر عالم بگردیم و طاهر عزیزش را سراغ کنیم. اگر در یگان جا دیدیم گرفته بریم، جواب داد ساربان کاروان. طاهر خرسند شده گفت همان طاهر خارزار، همان طاهر دلافکار منم. پدر زهرا مرا به این حال افکنده است که از محبت زهرا دست بکشم. این طور باشد به این شتر سوار شو، ما تو را پیش زهرا میبریم، گفت کاروانی. کاروان روان شد. چند شب و چند روز راه گشته به منزلی برای طاهر عزیز و دلخواه رسیدند. برگشتن طاهر را شنیده مرغ دل زهرا زنده شد. وی محبوب خسته و لاغر بیحالش را به باششگاهش برد. ولی خوشبختی دلدادگان دیر نپایید. جاسوسان سیاه بهادر از برگشتن طاهر خبر یافته این خبر را به او رسانیدند. همان زمان سیاه بهادر به پدر زهرا اعتراضنامه فرستاد. طاهر برگشته چند وقت است که با دختری تو عیش و عشرت داشته است. اگر او را نیست نکنی تخت و تاجت را زیر و زبر کرده همسری تو را میگیرم و همسری دخترت را. پادشاه سخت ترسیده همان زمان وزیرانش را جیغ زده مصلحت پرسید. از طاهر خلاص شدن لازم مصلحت داد وزیری دست راستش. کشتن او اوبال است، هرچی نباشد پسری وزیری سابقتان است. اگر او را به صندوق انداخته به دریا پرتویم گم شده می رود و دیگر گشتن نمی آید. این فکر به پادشاه پسند آمد و دوریدگران را فرمود که یک صندوق کلان سازند. بعد طاهر و صندوق را به لب دریا آوردند. زهرا غمگین و مایوس رسیده آمده با چشم گریان و دل بریان به طاهر نگاه کرده گفت چشم بدی کس هیچ به چشمت نرسد. آفت به وجود عشق پرستت نرسد. مردم جهان همه دعا میگویند هر جا که رسیدی هیچ شکستت نرسد. طاهر گفت زلف سیاحت مصلای دل من، لال لبی تو گره کشای دل من. من دل ندهم به کس برای دل تو، تو دل ندهی به کس برای دل من. زهرا در جواب گفت دریا که کلان شود شنایش کی کند؟ دو دل که یکی شود جدایش کی کند؟ دو دل که یکی شود جدایش مشکل، هر کس که جدا کند به غم درماند. طاهر گفت به جانان الوداع گفتیم و رفتیم، به جان و دل دو گفتیم و رفتیم. همان یاری که با ما بود الفت، نگهدارش خدا گفتیم و رفتیم. پادشاه این حال را دیده فرمود که طاهر را زودتر به صندوق اندازند و به دریا پرتویند. نوکرانش فرمان او را اجرا کردند. صندوق لب لب کنان روی آب روان شد و دیر نگذشته غیب زد. رفت بعد چند روز از پهلوی یک نیم جزیره میگذشت. این وقت صندوق را 3 دختر دیدند که دختران پادشاهی همین مملکت بودند و هر روز در دریا آبازی میکردند. هر کس صندوق را گرفته برآورد، مال صندوق از آن اوست، گفت دختر کلانی. این گپ را هر 3 معقول دانستند و دختر کلانی خود را به دریا انداخت. شنا کرده هر چند دست انداخت، موج دریا مانع شد و صندوقش را داشته نتوانست. بعد دختری میانه به آب پرید. این هم هر چند تلاش کرد دستش به صندوق نرسید.
духтари хурдӣ ки номаш гавҳар буд гуфт: апаҳо, шумо аз об бароед, ман як ҳаракат кунам, шояд бахт ёрам шавад. апаҳояш аз об баромаданд. гавҳар худро ба дарё андохт. вай сабук шино карда ба сандуқ наздик шуду даст андохт. гӯшаи сандуқ ба дасташ омад. гӯшакро маҳкам дошта, сандуқро кашида ба лаби дарё овард. се хоҳарон сандуқро аз дарё бароварда нигоҳ карданд ки ҷойи мекушодагӣ надорад. хостанд бишкананд. ҳамин вақт аз даруни сандуқ садое баромаду сарпӯшаш кушода шуд. диданд ки як ҷавони зебо даруни он хобидааст. чунон хушрӯе ки мислу монандашро ҳеҷ гоҳ дар кишвари худ надида буданд. ҳамон замон ба подшоҳ хабар доданд. подшоҳ навкаронашро фиристода сандуқро ки тоҳир дар дарунаш буд ба қаср оварданд. тоҳир аз азобу хунукӣ сахт бемор шуда буд. ба табибон фармуданд ки ӯро табобат кунанд. чанд рӯз гузашт. ҳоли тоҳир беҳ шуд. фарбеҳу тоза, нозанинтару зеботар шуд. саломатиаш барқарор гашт. баъд аз ин духтарон маслиҳаташонро ба падарашон гуфтанд. подшоҳ розӣ шуд ки гавҳарро ба тоҳир никоҳ карда бидиҳанд. баъди тӯй тоҳир ба гавҳар саргузашташро нақл кара гуфт. зӯҳро нури дидагонам, ақлу хушам, хурсандии дилам, орзую умедам. намехоҳам ба вай бевафоӣ кунам. ман туро аз зӯҳро бештар дӯст медорам. ашк рехт гавҳар. яграв мабош. муҳаббати аввалину самимӣ ва гарму ҷӯшони маро рад макун. тоҳир оҳи ба дард кашиду гуфт: бе зӯҳрои ҷон ман ин ҷаҳонро чӣ кунам? бе ӯ гули сурхи арғувонро чӣ кунам? бе ӯ гули сурхи арғувон бисьёр аст, дил майли ӯ дорад, дигаронро чӣ кунам? гавҳар зораҳо кард, тавалло кард ки тоҳир номуродаш накунад. тоҳир аз гавҳар илтимос мекард ки ӯро ба ҳоли худ гузорад, ёди пурсафои зӯҳрои дилоромашро тира насозад. ҳамин хел то саҳар гапгузаронӣ карданд. саҳарӣ гавҳарро хоб бурд. тоҳир либос дигар кард ва номаълум аз қасри подшоҳ баромада роҳи кӯҳу биёбонро пеш гирифт. рафт баъди чанд шабона рӯз ба пойтахти мамлакаташ расид. боз ду дилдода ба дидори ҳамдигар расиданд. хушбахт буд зӯҳро, хушбахт буд тоҳир. вале ин дафъа ҳам шодкомиҳои тоҳиру зӯҳро дер давом накард. сиёҳбаҳодури бераҳму дилсанг боз аз баргаштани тоҳир хабар ёфта ба падари зӯҳро таҳдид кард. қасратро ба замин яксон мекунам, сарат ба дор меравад. подшоҳ девона шуд. фармуд ки тоҳирро ба дор овезанд. дар пеши чашми подшоҳу сиёҳбаҳодур тоҳирро ба пеши дор оварданд. тоҳир сӯи дор мерафту мегуфт: диле дорам ки аз султон натарсад, зебанди кундаву зиндон натарсад. дили ошиқ мисоли гурги гушна, ки гурги гушна аз чӯпон натарсад. зӯҳрам, офтоби бахтам, меҳрубонам, алвидо. нури чашму сарви дил, ороми ҷонам, алвидо. меравам аз ин ҷаҳон дар дил фиғону номрод, хуш бимону хуш бизӣ, эй зӯҳраҷонам, алвидо. зӯҳро чанд рӯз либоси сиёҳ пӯшида азо гирифт. ӯро ғами ёри ҷавонмаргаш мисли шамъ об мекард. вай об мешуду тоҳирашро ёд карда мегуфт: тоҷ будӣ ба сарам, лола будӣ дар рухам. тоҷ афтод аз сарам, лола парид аз рухам. дод аз дастат фалак, сад дод аз дастат фалак. вай мехост ба сари қабри тоҳир раваду гирьяҳо карда дил холӣ кунад, аммо бо фармони подшоҳ ӯро 40 каниз рӯзу шаб посбонӣ мекарданд. зӯҳро як рӯз либоси сиёҳашро кашида, сару либоси идона пӯшида, ба сару гарданаш ҳалқаву шаддаву ангуштариву дастпонаи қиматбаҳо андохта ба канизон гуфт: мебинам ки аз азо гирифтани ман на ба тоҳир фоидасту на ба ман. аз ҳамин рӯз сар карда азодорӣ бас аст. дилам сайри чорбоғ мехоҳад. як каниз филҳол пеши подшоҳ рафту гапҳои зӯҳроро расонд. подшоҳ шод шуда гуфт: майлаш сайри боғ кунад. зӯҳро дар иҳотаи 40 каниз ба чорбоғи падараш равон шуд.
муддати сайру гашт карда баъд ба канизон гуфт: ман имрӯз мехоҳам ки шумо мисли ман хурсанд бошед. канизон ҳайрон шуданд. зӯҳро тамоми зару зевари сару дасту гарданашро ба чор тараф пош дода ба канизони ошуфтахотир рӯ овард: натарсед, ҳамаашро чида бигиред, ба шумо мезебад. 40 каниз якдигарро тела дода ба чидани зару зевар андармон шуданд. зӯҳро фурсатро ғанимат дониста оҳиста аз чорбоғ баромада ба сари гури Тоҳир омад. вай дар пеши хокдудаи қабр нишаста зор зор гирья карду баъд аз бағалаш ханҷари тези обдорро бароварда онро ба дили софу бекинааш халонд. канизон зару зеварро чида ба чор тараф нигоҳ карданд ки аз зӯҳро асаре нест. доду фиғон бардошта ба подшоҳ хабарро расонданд. подшоҳи ғазаболуд ба навкаронаш фармуд ки тамоми шаҳрро кофта зӯҳроро ёбанд. навкарон ҳама ҷойро кофтанд, аммо зӯҳроро наёфтанд. ба сари қабри Тоҳир омада диданд ки зӯҳро хоктепаи гурро оғӯш карда ғарқи хун хобидааст. ҳодисаро ба подшоҳ гуфтанд. подшоҳ гирёну нолон ба сари ҷасади беҷони духтараш омада зор зор гирист, аммо суде надошт. гули карнаи шакли бунашаранги бо назокат ки ҳоло дар ҳама ҷо мерӯяд нишоне аст аз ишқи безаволи Тоҳиру зӯҳро. хонандагони азиз, шунавандагони меҳрубон, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад. дар ниҳояти шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шеъри назм такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо бикунед, расмҳоро шаҳрро изоҳ бидиҳед, маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем. акнун барои мустаҳкамии афсонаи хондаатон чанд савол. саволҳо аз афсонаи Тоҳир ва зӯҳро. саволи якум: вақте ки подшоҳ бо вазираш ба шикор мераванд, онҳо миёни худ чӣ ваъдаҳо медиҳанд? саволи дуюм: чаро подшоҳ дилаш аз вазираш, дӯсти ҷонияш хунук мешавад? саволи сеюм: чаро подшоҳ мехоҳад ки Тоҳирро аз зӯҳро дур созад? саволи чорум: вақте ки Сияҳбаҳодур ба падари зӯҳро нома менависад, падари зӯҳро чӣ посух медиҳад? саволи панҷум: зӯҳро барои издивоҷ бо Сияҳбаҳодур магар розӣ мешавад? саволи шашум: Тоҳирро кӣ пайдо карда ба назди зӯҳро меорад? саволи ҳафтум: вақте Тоҳирро дар сандуқ андохта ба дарё мепартоянд, кӣ ӯро аз об мебарорад? саволи ҳаштум: чаро Тоҳир аз назди Гавҳар гурехта ба назди зӯҳро меояд? саволи нӯҳум: вақте Тоҳирро ба дор меовезанд, зӯҳро чӣ кор мекунад? саволи даҳум: вақте подшоҳ мебинад ки духтараш зӯҳро дар рӯи қабри Тоҳир худро куштааст, магар аз амалҳояш пушаймон намешавад? саволи ёздаҳум: шумо рафторҳои подшоҳро чӣ гуна баҳо медиҳед?